Okwiga abakristu okuba bamazima Professor Kamuntu Yakayobu yabari mu kitambiro cya misa ekyo kuja kuzora urunaku rw'abajulizi na nokusima Reverend Father Vincent Muchunguzi owabire mwana mukuru okumara emyaka 11 hatakatumirwisha abayisa witware okuza kuhereza nko muhezo wa mukuru w'ishomero rya Bishop Ogez omuri Bushenyi. Kandi mukunda cyane mubyara eyo kwesiga eyo kudana eyo gangane chama ogamane chisaze gamane semeza mukajya kumwe mukasheri thoughts Mnyishengero kazi wa Shema nawe yahiga kukiriya kintu hekiri umunya Uganda haine kwesimisa kutaruka hekitinwa abajungu tukebwa Uganda message ya ndemwe kibetera ukigindwe abafrika noreba tugenda kugira science bari abateza Spain za Italy za Kayoko yona hasa turapesa abajuzi bitu abanyarwanda mwishwe baba n'abajuzi umunyarwanda n'amanyico y'iki yakari y'abafrika no Afrika na majoko abeturi ubwo tugiremu arikuza okupapa kana ekiona ke RDC ya Nagamba so waba no yekwasa umujuzi wa Uganda nabana amanyembere yo zirota iyo abebembezi bagamba hakakwate hakubine no wabirarwana mukuru bakutezaho kumusima okusingira kimwe ukabura abantu hatine kushorora no kuburira hebiri kugariza abantu mu buteka gereza samon ubura yakwata mutuma ubura yakabo boy nishimwe baniwe tumufanya obo mutrekiti obo mutrekiti kuronga umuntu yakwata kiresente akapeza bageze kareta intunguka aha mwanya ogu ya yobeka ekizimbe cyo kureba kiro mu Centenary Bank kashozi yakashiko mwani urutokero rinda jimanyisa ngo akasiga entasya iyi parish iri kubasa kutandikiraho ikakora ibintu byabo kandi arakoze ibintunguka byonga yageze kubiteka n'abantu abakwebembera na n'ikindi cya muri kisigaye cyo akana reto bumwe no kwatanisa na munonga umadini gona wa mujiro mbigere Father Genesion Wajira yashobora nguho kutana ahabi yakozere hebiri kwegambirira aharimo kombeka amashomero amaramizo n'ekizimbe kiri mu Centenary hebinge bitari kurebeka hebiri mu masakramento nibyo biri kusingayo para watu waende ile kuona na sababu mashomoka gonga agomana kwa leo ubundo kashomokine na churi ile benda kusima wabireho RDC wa Shema Frank Cherere yashobora kubitaribeba aha kubantu byo bahwerire kwetungura bakargana no mboro umucunguzi no muntu w'amazima umuntu uhora basa kwajana nawe akintu kitahikire kazima umutima gwe atene buryaryo ecya kabiri wareba eji Centenary mweri omu Centenary bankeri nechombeko cha Catholics hata chombeko echo urango akagizeho yachombeka yakeza ecya kashatu Father Muchunguzi n'umuntu wagararwanira ubuganiro bw'abantu Father Vincent Muchunguzi okutana habanda basesorodoti abaturani barebo mbyange bakoreyiremo no kushaba kwango yahiga ku ahibutaragenzereje umubiro byakoreyire mushanga bamusasere ingamba tatimi yakira tanzireme na bayibadabona bafana barabirana bazima musasere bitarakozereye kandi mtu abasimborere nimwe imwe kureba imwe mutakureba imwe kugaba imwe mutagaba ibyo ntabwo ari ibintu icyo cyabenze turese tukabatekere kurugo doburani ngeze cyane Gashakwa Gerard Tugumu muri Shema aha wa Tayari West.